Pozdrav za sve youtubere. Poštovani pratioci, evo jedno malo uključenje povodom najnovijih dešavanja gospodina Žarka Hrgića. Evo, naravno, htio sam se uključiti povodom zadnjih 10 dana što se događalo. Bilo je nekih novih videa koji su se stavili na YouTube, bilo je novih informacija i tako svega. Prvo želim vam se na početku ljubazno zahvaliti, hvala vam što ostavljate vaše komentare, hvala vam što ostavljate vaša mišljenja i prijedloge. Moj kanal je dostupan za komentare i svi mogu izravno da ostave svoje mišljenje. Samo vas ljubazno molim da ne ostavljate uvredljive ili neprimjerene sadržaje komentara. Žarko Hrgić kao ličnost koji je živio u Pećini, sada živi u Kamp Kućici, postavlja se sad jedno pitanje i povodom toga i pravimo temu. Da li će Žarko Hrgić izgubiti reputaciju kod youtubera i šta se zapravo dešava dalje? Dosta youtubera već razmišlja da li da ga nastavi snimati. Jedan youtuber je odustao i čak je snimio oproštajni video na kojem je rekao da ta tema nije ona koju on radi i da snimanje Žarka Hrgića nema smisla više zbog nekih njegovih izjava koji je rekao i šta je izjavio. Znači, Žarko Hrgić postavlja sad pitanje šta će se zapravo desiti u 4. mjesecu. Da li će on otputovati? Ako ne otputuje u 4. mjesecu, u aprilu, znači postoji jedna mogućnost što su svi rekli, dosta je ljudi to u komentarima ostavilo, da se može desiti da Žarko Hrgić zabrani snimanje youtuberima. I ako on to napravi, zabrani snimanje, bit će nekih još dolazaka, što bi se reklo, neće biti face to face, ali bit će ono snimanje skrivena kamera da vidimo šta se desilo, je li ostao, je li nije. I onda se tu postavlja jedno veliko pitanje što ta tema ostaje otvorena, da Žarko Hrgić može da zabrani snimanje youtuberima i da nema novih videa, što smo svi navikli da vidimo šta će se dalje dešavati, pogotovo mi koji ga pratimo dugi niz godina. Evo, ovo je jedan mali video, uključio sam se samo da kažem šta je najnovije, ništa novo nema, situacija je ista, u ležećem položaju nigdje se ne ide, ništa se ne dešava, ali naravno postoji ona mala nada koju svi očekujemo. Sad, čekamo svi april, naravno, eto, ja vas ovim putem puno pozdravljam, ostavite vaše prijedloge, ostavite vaše komentare, recite nešto novo, da li je ova mogućnost uključena, da li se može desiti da Žarko Hrgić zabrani snimanje youtuberima, možda neće svima, ali jednom dijelu hoće. Sad, kakva su vaša mišljenja po pitanju toga? Ostavite vaše prijedloge, pretplatite se na kanal Band Mimo, recite vaša mišljenja i vaše reakcije. Tako da ja vas ovim putem još jednom ljubazno pozdravljam i želim da vam kažem da te mogućnosti koje sam sad kazao su otvorene i može se dešavati da dođe do zabrane snimanja, što u ovom slučaju ne bi bilo baš poželjno i ne bi bilo dobro, jer dosta youtubera je pomoglo Žarku Hrgiću, dosta je doprinijelo, dali su mu veliku pomoć, znači svaki dao koliko je mogao, ali eto, čekamo da vidimo šta će se dalje dešavati i nestrpljivo čekamo i tako ja vas još jednom ovim putem ljubazno pozdravljam i želim vam svako dobro. Pretplatite se na kanal, ostavite vaše komentare i prijedloge i svako dobro vam želim.